Ayan na, ginahiwa na. Hi, Bubusyam. Sa making of puso. Ang lover ni nanay. Ano po ni? Tago natin sa pangalan. Kailan ka sa lover ni nanay? Pasensya kuya. Hindi kayo ba? Wate. Iyara ka sa sakay. We are finding a driver. Finding a driver. Yeah, we found you a driver. The driver is on the way. Yay! Yay! Hi! Hi! Sige! And the mastermind. So we're going to our car after an hour. Abot kami guys. Then sleep sa Bikaron. And then later we're gonna eat sa Chang. And go to ano nga short circuit? Yes. Okay. Yay! Mozambique it is. Rotonda. And we're here in Monami Mercado. Lugar. And we're here in Karkar. Hi, Tuling! Ay, wala. Hi! Hello, 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 Hello Kitty girl. Terorista ne. Hello Kitty terrorista. Terorista ne. Ambe mong walit. And we're here in Karkar. Karkar Mercado. Tidora. Tidora. So guys, and we're coming to the heaven. Okay, lechon heaven. Nag-lechon tasting na sila. Take what ite? Evidence. Tilaw daw. Ah, hawda ni mo ano tayo eh. Oh. Kung sa'yo tawagan ni. Kapoy may maligo. Pinate. Sige, duha-duha. So, dahil lechon. The lechon. Ayan na. Ginahiwa na. Ay, ano yung dalapin? Para kamot? Duha din. There's our breakfast and lunch. Ginahiwa na. Ilagay na. Agtahan lang. Kanang sarap. Ako ko ano? Ang gana, solo. Bantay. Ako na. Kunsara na. Paborito na ko. Ako na lang. Kato na lang. Ay, basta lang din. Last ha? Kinikiri mo. Kong, say hi to the lechon. Say hi. You don't want to? Your friend. Bye. Hi. Where are you going? Kain na po kami. Kakain na po kami ng lechon. Breakfast. Social lang mong breakfast. Lechon ang breakfast namin. The baking of The making of puso. Puto maya, it is ang itlog
and then bread, and then kumko. Hi, te! Ayaw ni ate. Ayaw niya. So, mauni ilang merkado. Ayaw what? Eggy na. Eggy. Hi, Nay! Sige na, 20 minutes lang na. Uy, kayo ba? Nasi kuwate. Iyara, ito tasakay. Dali na, nalagay mo na yung dili. Pwede mo ka na ito. Nagisan sa kayo ba? Nagisan kayo siya. Hi! Aftermath. Bye-bye. Wait lang. Riders sila ka. Happy is the feet. Happy is the feet of nanay. Bato man to. Susukuan. Sana ito gagap. So, Nay, asa man ta karon, Nay? Basta. Sobrang tagbasta doon sa mga whale shark. Sa Oslo. Ha? Sa Oslo. Oh, the Butanding. Where do we go? Butandang. Alright guys, who's that? Me. Yay! Nakatay na. Zoom. Sorry. Oh, tinan mo, walang pores. Thank you, Pixie Dust. Ako rin walang force no po. Walang force kasi naka-cover. yan. Ayan siya yung bayat na. Shipment unlocked. Yay! Silang kayo. Yay! And Nay, Patay. Chai officially closed though. So we're late. Oh no. Drama is good for the vlog. No, pretending for today. Hindi na pa ito na sila mga part. Close na mi guys. Apparently, what happened is nasiraduan na mi. Wala na ibutan, ay, naibutan ding pero close na. Kaya dagan kayong tao. Aww. Aww. Sometimes drama is good for the vlog. Ano naman sila? At yun, mahugaw natin. Okay, return na lang.
Where are you? Sumilon. Sumilon. Since wala man may nakakita sa whale shark din namin. Hi, whale! Ipapili sa CPU. Oh, bitaw. And the yellow car. Yellow jeep. Yellow jeep. Pali, pali. Aficionado. Ay lang, ibigay sa mutabok mo tayo ra. Dili lang sa mutabok. Veterano kayo, ma'am? Nami kauban. Parang wala na. Ubers lagi siya kasi wala gamit. Guys, we're in the snorkel. It's been a long time. It's been long. Taking over Bubu Chang's channel here in Sumilon. Hi. Hi. Bubu Chang. Nag-rest day si Bubu Chang. Where are you? Come on over. Where are you? Bubu Chang is there. Oh, look there. Oh, there. Oh, Ay, sorry. There. There. Asa ko? Bubu Chang is there. Oh, look. Oh, nag-float. Oh my God. Comes. Comes. Asa si Nanay Comes. Kara. Naglamoy mo nila. Ma-zoom ba? Kara. Tuara. Ayan. Ayaw magsaba, guys. Tara. Ayan. Oh. Can you see that? Can you see that? There's Nanay. Nick, can you and see that, Mama Nick? Darling. Where's Mama Darling? There. Oh, Kung, Nanay, and Mama Darling. Huli kayo. Where are you, Cam? Uy, zoom kayo na. Cam, where are you, Cam? Cam. Ay, I'm here. there. Nanay and Mama Darling. Pumili ka kano, guys. Ka nakapila, guys. Betty ang hair. I like the hair. Oh.
mig-snorkel sa mga bato o sa sand. And then, this is the beach. Yay! And then, don't... I have to show you something. I'll show you something. There's something. Oh, init kayo. Hindi magdagat. May taga, kuhan o. Day. Taga sa kaday. Taga Cebu ko day. Hi, Kung! Hey, hi, Kung! Yeah, are you hungry? No, wait lang. Are you hungry, Kung? There na lang. Hi, Nay. Hi. How are you, Nay? How are you? Hi, mga love. So we're here in Session Road and we're waiting for a bus. And then that one, there's a truck over there. You know, we're in the road waiting for. We're on the road waiting for a bus. You know, a bus. Bus. Ceres bus from Cebu. Ceres, Nay. So, nasi Kung Kung. Hi, Kung. Our youngest traveler. Backpacker, traveler. Ate Ling and Tep. So, Tep, how's the Oslov experience? Very nice, guys. Dapat mag-visit mo diri. Pero guys, huwag yung makita sa whale shark. Oh. Ano man? Guys, picture. Picture og magnet lang ang kita, Day. Yes. Sayang. Anong luya man kanay mong mata? Kay wala may whale shark. Ha? Pero katamig dagay mga butanding. Asa depensa? Sa dagat! Kanina sa may island, nag-snorkeling. Bye! Bye, Puchang's World! Bubuchang's World take over! Dara ang tinuod na Bubuchang? Kano na ba ka Yes! You're so bright, Nay. See? See? Diamonds of river. Ano na sobra dyan ito. Aha. Love you. I-mention ba? Toot! Magka-issue pa ka. Char. Magka-issue niya ta. Showbiz. Showbiz Itago sa life. pangalan, charot. Tago natin sa pangalang ang lover ni Nanay. Ano po ni Tago natin sa pangalan. Kailan ka sa lover ni Nanay? Yes! Wow, may issue na naman tayo. Ooh, the buzz. Isa si Kuan, si Adolf Hitler. Si Andre, ng PBB 8. Ako Bye. si Lou, tumaba lang. Bye ka na yoy. Bye! Kado po ba na sila sa mga So, mata na imong Do it yourself. Eh, na, Do it kasi yourself. pag way Travel. nagsiyupon ka. Do it yourself. Wala, gusto ka ano. Doing it ourselves. Yeah. Ako lang. Pa-slice kay kuya. Hi, Bubuchang. Hala ha, kung
maka-zoom. Gani? Tagpila niya. No? Lamyag kaon tiling oy. Oy. For you. Mao niyang ginabot guys oh. Look. In English, chichirong bulaklak. Oh, mali. Kamay water ko ya? Tubig. Kaya mag-rice kasi kayo ano ko na naman. Guys, nag-aon namin ginabot din sa Fuente, guys. Lamig siya kayo, guys. Lamig na lang. Ayo. Lamig. Lamig mo, guys. Lamig. Ay mo lang kaon guys, siya balik ko. What about si Kwan? What about si Ninja? Ito mga joke lang.